Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Maray, ninsama marituyang di nakapanimid ijay tawad Awan! Iso, Maray. Katno ka na yun na makitak ni Marito yung anak kapanimid di tatawad Aya, apay nga ta. Ada siguro problema na Anyat problema na ngay. Payapayam, taumay ditoy. Bareng matulungan ta, no anya man timang burburibor kan kuana. Ay badong, aglisi ka dita pag naak. Sa dino ti papanam, Ay ayabandak dagiti kukumaray, mapanak ijay ayanda. makikaro ba ka manay? Kitawan ka nanta. Nungay tulungan dak. Ka nga ruday, sigurado matulungan da ka. Pinayapayan da ka, Maray. Ta nakita mi ngamin, anak kapanimid ka. Ay, nakapanimidak, tada problema, kukumaray. Ay kat, ibagam ano niya dayta problema, Maray. Matulungan dak. Ay kat, ibagam, tabareng matulungan da ka. Di mi kayat nga ag problema ka. Ay, di problema kukumaray. Awan ti isa ang mikinibadong kaw. Awan ka ninyo? Awan nga raw. Ay, maribanang, kasanungay. Siya kon timangtad iti nga salup abagas. Tapno adda ka ninyo kan ni Badong Mau. Ha, ay nagyamanak maribanang. Oh, awan problema maun, marituyang. Adda pa'y maray. Oh, anya pa nga iti problema. Awan si daen may. Na, Marikwanang. Awan ka naut si daunda. Numangted kayo iti bagas, mangted kayo muten iti si daen may. Anya timakunam, marikwanang. ay kwa. Ay, Ala, si kamutin ati mangtad iti si daunda. anya ngay titid ko asidaenda. Manok maray. Amukit nga ado ti manok maw. Naa, saan mabalin anatang? Nasustansya pa'y tinateng Jak kayat. Mangted ka lang arudan. Jay kap-kap ni kameten ti itad maw. Ay, sige. Mangtudak iti manok. Anya timakunam, marituyang. Solven ti problema. Ay! Solve na solve ko kumaray. Awanan problema. Bayat. Oh. Ay! Ang katawan ko kumarita, marikwanang. Naragsakan Si Ay, kamamati ay. may kan iti bagas kan manok. Ludi kag ragsak. Enteng, Eh, itad ko kan ni marituyang dayto isa nga salup abagas. Taawan ka no, ti isaang da. awan, ay sus, mabisinan da, ano kasta? Isungarod nga ikakon. Sige, tapno saan da mabisinan nga agasawa? Wen takaasi damay. Ay, win, agtitinulong tayo. Kasta, tinapintas nga kakabaranggayan. Waraw, Abay, kagawad. makitkitam day ta upa. Dayta magmag na. Wen, manok ko day ta. Amok Bak mo't lang dayta nga upa. Kapadpadam. Na, apaya ka sa tibagbagam. Hindi pa ila makitkitak dayta manok mau. Tapno di mo ibagbagabak, day ta nga upa. Tiliwang manlangan. Tiliwag. Wen, itad ko kan ni Marituyang.
Ta si Danda kan ni kabadaw. Hoy, nagswerte damatain. Tama kasi dada iti bahak nga upa. Wan, tawan si Danda. Sige, tukmaak nga rudain. Nanay! Ay, Si sus! Marayan gibaak nga upa! Ay, kamada mo na! Bakit? Nagrigat yung kamat iti bahak nga upa. Sino dakin manok itibaak nga upa? Manok ani kagawad ko anang abaak mutlaang. Naa, Itid na kanu kadana natuyang kantata ba daw? nagswerte mo tanda gadya nga agasawa. Ay, dayayin dyan manok. Indak tukmaan. Sige, darasap! Marituyang. At tuyan ti upa si Danyo kan ni kabadaw. Ay na, thank you, Maray. Ay, Kasta ang Ay, katawa ka. ay, katuan nakaragrag sa kak, Maray. Adan pangaldawan, may. Ay, Yawid mo, taing kaparchinan. Tapno makapangang kayon. Wun, Maray. Kasta uniaban no ko anang kamkamat anang tilewi di bahak nga upa. Nga itid ni kagawad ko anang kadatata ba daw? Ay, kat tulong mon. Aday ta kadakwada, kwaraw. Wananday. Kasi damay. Nagsidan tayo. Ay, kwa inteng. Ano san tayo ajay tangad kan talyaw. Na, barbaro day ta a klase ti si daan Naimas day ta? Wen kayat na asawan. Agsida tayo, iti awan. Ha? Yay. Apay day! Itatayo lang, mat nga agsida iti tangad kan talyaw. Ay, Naa. huwag nga agpay so ang gail. Siyak tupay. Diyak pa'y naramanan day tatangad kan talyaw. Italaang. Badaw, badaw. Apay aya. Awag ka nga awag. Na, bumangon ka ditan. Agid idak. Di nakman pabangunay. Adan na yawid ko abagas kan manaw. Inkaglutawn. Anya, Inkaglutawn. ay pagpakawan. Siya kidain ti paglutuan. Na, di mo kaya taglutaw? Diyak kayat. Siyak lang arudan tinapandimawat iti kanunta. Day talamang luton ti arabidam. Di mo pa'y kaya. Sika na ti aglutaw. Kahit no makaluto ak ngay. Sika manin na ti aginaw. Ay, saan anasaya at day tangar aramidam si kabadong. Ay ore awan ti mangmangan no ibaon na nga aglutaw. Ay, ure awan mat Di nakmat maibaon. Agid dak latta. Ure anya pa'y ti ibagbagam. No kasta nga raw, agtugtugawak matlatan Siguro, ita nga oras. Madama namang mga damarito yang kan paribadong. Ay, win Kat gapo tanaimas ti si daenda. Siguradaw anaragsak da. Win Amang ano agsinsinno buda pa yan. Si kaman mo ti agsida itibaak nga upa. Na, masapul pa'y nga ibagam abaak nga upa. Isubot ti baga ni Kwaraw. Ay, jakmot siguron makita ni Marituyang nga agpanimid iti tawa da. Ay na, saanin, da kanin da. Dapay manok asidaan da. Baak pa'y. Tataba daw. Amok anaragsak ka ita. Tapay. Una, naimas ti sindayo kininanatuyang. Bahak nga upa ko naman. Ay, saan kami pa anangan? Ha? Apay ngay? Kasanaw, nagsadot mo ni Nana Matuyang aglutaw. Saan kayo pa nakalutaw? Saan pa'y? Yay. Ibaon na kidain. Naglaingan nga eh. Ayan na nga rodan nga di bahak nga upa. Aday jay, kiyak akyak. Yak magkayat ati aglutaw. Siyak ti lalaki. Siyak kidain ti paglutun na. Nakaluto kan? Nambarak kumangay nga gluto. Si Manawak, saan ka pa nakalutaw? Si Mang Petak, saan ka pa lang nakalutaw? Ay na, uray pumanaw ka. Kan uray sumangpet ka. Jaklata kaya't taglutaw. Ay, unay kamutin tuya. Siyak lang arudan tinapandimawat iti tulong. Siyak pa iti paglutwang. Ay na, di nak maibaon tuya. Mangag mo day, badang. Jay, Jay panagkyak ti manaw. kita pa yayan numangag ka. Nakapsutan ti panagkyak na. Ha? Ay, denggag man. Ay, Wayne. Nakapsutay na talaga. Kaya't naasawan, rumbang apartyo mo. Asinaw,
Siyak timang partay? Ito na. Jak nga rod kayat? Si katimang partay, tasyak timang lutaw. Kayat mal, Jak kayat. kaanya lang arod ti kayat maun. Mangan. Day talang ti kayat kung aramidan tuyang. Mangan! Unak no natulungan tada Marito yang ken paribadong. Saan mo't gayam? Taapay, Maray. Kat no saan damat nga inluto ja inted ta akananda. Jay manok nga impatiliw ko kan ni Kwaraw. Sanda nga inlutaw. Saan, Mare? Kat no agkikyak pa lang ijabalayda. Ay, una yan. Jay mo't bagas asa nga salop nga inted ko. Saan da pa lang nga inluto? Ay, saan tala kumaidan nga inikan no kasta. Wen nga rod Ay, sayang laang dagiti inted ta. Sayang di banog ni Kwarog anang tiliw ije upa manok ko. Ay, katuwan sayang. Babawyan tan Wensa. Ikanta ida iti leksyon da. Tuyang! Mabisi na kaon. Mabisin ka lang ah. Ay katagluto ka na. Si kanta si kati mabisin. Ha? Ay una yan. Ay, saan mo nga tangay? Ay. Tuyang! Dagtuk-tuk-tok. Adalaang ah. Tumakder ka ditan mapan mulok atan jeri daw. Si kan atas asidig ka di tari daw. Nasakit ti sakak at tumakder. Umunag kalatan no asino ka man abisita. Umunag kami latan Maray. Ay, pati manglukat itiri daw yaw. Kasadot yu pa'y gayam. Ni badung man. Ay ni Tuyang Ayan di manok nga intad kaw. Apay abiru ka Maray. Subli akaw. Tanay, di umat ilot-lutaw. Ha? Jay ngay mat sa nga salop abagas nga inted ko. Ay di mo kunain nga laumutin, maribanang. Ay katuwan Ha? sayang laang tadi mat iluto. Ay ikunak man no kaasyanda kamay. Saan mo't gayam? Kakasyanda kayo. Ngamnas ka na tulungan nyo matibagbagiyaw. Apay nga glibi-libi ka dito'y waiting shade, tataba daw. Ay, awan nga rod ti kanan men kan ni Tuyang kukwaraw. Iso makasang-sang itak. Tado ti bagas da angkel kaw, ingka dumawat. Ikanak nga ta. Ikan na ka. Kumpari na ka, di siguradong ikan na ka. Sa bagay mo kiidi Iso adi ka naglibi-libi dita. Mapan ka ni balay da angkel kaw. Ay, ado talaga ti bagas mi at nagagat ka magtrabaho, paray. Iso nga rod nga umayak dumawat paray. Hindi kanda kayo, hindi nga di yung kinot ko, te. Nimot nga mintuyang ko paray. Ita, naskan nga trabaho kayo, tapno adda ka ninyaw. Kit dumawat kami latan Ay, paray. saan? Di ka ikan. Ay unay kamutan paray. May ikan kayo. Anya ti inaramin jaw. Di umot kutsan. May ikan kay itibin, di umot imula. Ita, dumanawat kayo. Naskan ngamin nga agsalukag ti tao tap nagbiag. Pudno dayta, Mare. No agsadot-sadot ka, ay katawan talaga ti mapasama kiti biyag mo. Ne, papanan nga tada marituyang kan ka ba daw? Na, ayan da. Nagijay daman na Na. Marituyang! Papanan yaw! Ay kumaray! Mapan kami ijay bangkagmay. Mapan kami agmula. Tainikan na kami ni pare inteng iti imula may. Nasaya at ano kasta? Ay uwan ko kumaray. Masapul nga aggagat kamay. Tapno saan kami amabisinan. Ay, nasaya at launay ta nakapagpanunot kayon. Marituyang, paribadong, kasta agsalukag kayaw, aggagat kayo. Kastaan nanatoyang kantatabadong. Agtrabaho kayo. Aggagat kayo. Tanarigat no agdep-dependar kayo latan iti sabali at tao. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya.
Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakay Sona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.